Nen kasngi Additional Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District ULT Tariang ulap tha ban tokit halor ka jing keno badon ka jing le bom hok hakar kom sam yaw khau ration ka bahap hapok ka Ranikor Civil Sub Division Southwest Khasi Hills District ya kate ka jing tokit la sedang hadin ka jing kendu jong ka seng FKJGP badu Additional Deputy Commissioner u General Secretary ka seng FKJGP Southwest Khasi Hills District uba balsi Harbani ula pentip bahakate ka jinge kendu na kaliang jong Additional Deputy Commissioner ula pensyai baka sorkar kala depan penlaj yaw khau ration syaki jakasam bat kum taw lap tha ban penlong ka jing tokit halor kate ka jing e jong ki paj ba shushu uba balsi Harbani ula benrap ro baki don ki bashim kabu ban penjak lep yaw khau ration hakite ki jaka Henry entip tat hadu baladep ya ka jing tokit bagi Inspektor Supply apa ada bar ke jauh kau kapos kameriam kena kena saya bayu jujur hari ini kasan sini te kalau persang benwat di tim yang konben sutu bah ribat semayo hidup kau ro June batu Agos batu September tenden dah nilai kedua hari ini apa sahaja depai ya supply ki bah nak kalian ka office ka ada isu itu kau inisial haki hosla kan ada kalau baik penba nusung tu ki ojo sengi bah hadu mentai kini live na yang semayo yu kau te nak kalian jungin nilai kedua officer ka respon ini kam ki bah sa hapok sansi nak kalian ada macam set hapok sansi sa pa inquiry benwat Indonesia ba syai po itu kau bak kila ong lo ini ben sa kentip kasen hadir kasansi sa ai di tip ni kasen badang lang jungin kintu ya kini officer ba ni kuat syu ba kum kini ki egi ba kidang jab yang ada nang sekeman tapi iba kumulong mentau kau nak ka central government kalau IA pajak sistem kari jai baro nanti bentuk basuk sih kalau ba kidon katu kat lagi ba penjak lab kau kentip manu penjak lab adu mentang pala bentip tak benar layo ikin ya inquiry ngba ka department sa IT ini manu penukam bapa itu kau ya kementang empat bendong empat komen manu penukam bapa itu kau pada bilang ni husang itu tan long ba endang layo ya ka information kebabian nak titip na kalian department saya ini haden katsas ni dan ang kipat do banang skmat baru ki dilar ki bahap service ni pat baru ki hosilar bahap service ni Malaysia bani lekai kam pajba mana kasang lagi dalap nang skmat ni saya cukup kedonaan ke balado hamba tu ka top jongka supply